Young generation is the future. Il-leġenda tal-logħba tal-ballun Andriy Shevchenko kellu kliem mill-isbaħ biex ifaħħar il-mod ta' kif pajjiżna laqa numru ta' refuġjati Ukreni li ħarbu minn pajjiżhom kawża tal-gwerra. Dan waqt żjara li huwa għamel fl-Iskola Primarja ta' Santa Clara f'San Ġwan flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima. Fil-fatt Andriy Shevchenko li jibqa' magħruf għal prestazzjonijiet mill-aqwa li kellu ma' timijiet bħal AC Milan, Chelsea u anke t-tim nazzjonali tal-Ukrajna ġie milquh minn numru sabiħ ta' studenti li ħafna minnhom kienu lebsin il-flokkijiet tat-timijiet li kien jilgħab magħhom. Fil-waqt li indirizza lill-istudenti u anke qatta' ħin magħhom, Shevchenko ringrazzjahom tal-li fih danhom laqgħu numru ta' studenti Ukreni li sabu refuġju f'pajjiżna. Dan l-istess messaġġ Shevchenko sostnieh ma' One News hekk kif irrimarka d-diffikultajiet li għaddej minnhom il-poplu Ukren. It's important for us that we have such a warm welcome from Malta, and also that collaboration with the school that hosts the Ukrainian children and help him to for education, also to come inside of the society. It's very important for us. We're facing very difficult moment in our history. Mill-lat sportiv, Shevchenko refera wkoll għall-logħba tat-tim nazzjonali Ukren kontra Malta, logħba li soffru l-Bluni rebħuha bi-skor ta' 3-1 minkejja li kienu minn taħt fl-ewwel taqsima. Fil-fatt Shevchenko rrimarka l-logħba pożittiva tat-tim nazzjonali Malti filwaqt li sostna kif din ir-rebħa komplet qarreb lit-tim Ukren lejn il-kwalifikazzjoni għall-kompetizzjoni tal-Euro 2024 u li se tkun qed tintlab fil-Ġermanja. We play I've said good match yesterday. But I think the Malta played very good first half. It put us under pressure. We considered the goal in the first half, and Malta have another couple chances. But second half, we back to control the game. Shevchenko beda l-karriera tiegħu mal-klabb Ukrem ta' Dinamo Kyiv, hemmhekk rebaħ il-kampjonat tal-5 darbiet sakemm iffirma ma' AC Milan fejn hemm stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa attakkanti fl-Ewropa. Hemmhekk rebaħ ukoll il-UEFA Champions League. Intant Shevchenko l-aktar plejer li sab ix-xibka għat-tim nazzjonali Ukren filwaqt li mexxihom sal-fażi tal-kwarti tal-finali fil-kompetizzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-2006. Wara li rtira fl-2012 u daħal għal-ħajja politika e kif ikkontesta l-elezzjonijiet tal-2012, madankollu l-partit li kkontesta miegħu Ukraine Forward naqas milli jikseb rappreżentanza parlamentari. Huwa rritorna lura fix-xena sportiva fl-2016 bħala assistent coach tat-tim nazzjonali Ukren filwaqt li f'Lulju tal-istess sena ġie appuntat bħala l-coach tal-istess tim.